nitak thu su ngai ho zo si la bon cham nitak pha tuni tarik som ni le thum January kum sang ni le som ni le nga ni khuin le nitak thu su ala ngai khom ki ditiu rong me CSO RNSOM hon a president pau hai sak taw Manipur State Unit hon Manipur State BJP government support gabol tapu ti thupun ala bol chu JDU pui tu hon ala nil kalun JDU support akila dok pui Manipur BJP government state JDU president in pui tu dang te ho dong lo a ama mimal doi dan taka ala bol a hi tin le again kid hi chule JDU state president KSH Birenin thupun ala bol na chunga JDU in ama hi asep na pat kila dok atai tin JDU spokesperson Rajiv Ranjan Prasad alagian dok hi JDU in Manipur state government support akibol jingin chule ahung tung ding ni zo sia le support kibol jing ding a hi tin le alagian dok ki hi Qnet giti online direct selling business kiti khada meitei ho mi tam tak in sum ala koyun ji chungchang chun meitei terrorist KCP PWG hon case ala zik lutun erjuina le ala nei nga lui ahin la meitei thingui mi hon ji thu chu ala suthibun a case chu close ala bol taw hi chule meitei thingui mi organization dang hon le ji Qnet giti chungchang case ala ki bol hum chu close ala bolun ala suthip taw hi Qnet business company ho chidan tang pi ho chu meitei thingui mi hon ala gen dokun Qnet refund policy dung zuin ahuna crime bol lo a hi le asum le pa yu asian ho mukit to loading a hiu tin le ala gen dok ki dui chule ji business B2B ti chu business to business direct selling company khat a hi downline hon outline ho kinga thakhat sunga crime bolding ho chu a bol lo a hi le downline hon outline ho kinga paisa le kin na dingu thu am puitin alagen do kui rome student hon RNSOM kiti group khat in a president pau apan munapan ala hai sak taw hi rome student RNSOM hon again be now chun ama pain organization asumin si a hi tin le alagen do ki dui nanda hong kiti khatin center government alo oimo ki hi jialo oimo na thu chu hi le government of India in gal tul atosot jikun avela Manipur Gamsung subui tu ku ki pui ti ho akimu piwin aki holim pi jingui tin all Manipur United Club Organization emuko president PH nandahong chun alagian dok ki hi Lebanon Gamsung tumlam panga Bega district Magala kiti namun a Hezbollah leader khat achen na in maya chun mel hel lo khatin alakap lum hi ama pa that ho chu gari pania hung kun a hiwin Hezbollah leader pa chu meithala gu ve alakap ui ji thil tung ji ka chun Lebanon sipaiten suijuina ala neiun ji thil suk chu insung ki kala thil tung hi danin again ki ui sangkhat zaku somgit kuma Lufthansa flight 847 hijack ki bol na a ama pa hi pang hi danin Lebanon government chun again ki hi thun ta ga news ihung ngai thak theu ji chan chui tan tin en tu te la bon num le mang pha